Lo msebenzi bokade kubanjelwe khona ke endlunguli yebhola lapha ke even Siswatini khona ke eSgwaca House lapho khona ke inkampani lechaza yona ke ibhola lapha ke even leKangwane MTN ihlomilise bona ke abadlali bahlabana kuyo ke Premier League nakhona ke First Division kanti ke Premier League kube nguye Sabelo Nzinisa lodlalela yona ke imbabane yaHenders uthole ke 6000 emalangeni kanti ke First Division kube ngiphila Mkhabela lunginozindi ke welicembu le7 Dreams lothole ke 2000 emalangeni. Kulabadlali kuthi nento ebudlali ubudlelwane bethu na MTN baba ngilobuhle ngalokuthi nichubeke nitiphathe kahle le emagroundini sentibeke ezingeni ke lekuthi nyalo ngaba abadlali beminyaka ezidlala ke le bhola idlala ibukelwa abantu labanengi labanye akusibo kumbe bakule live chubekani nibe ngema ambassador lafanele kule live kulomkhakha webhola. Sibonga kakhulu MTN into letinhlelo sentela tona sibonile i-yellow weekend yethu yekuqala lebe iseshiselweni lapho khona besikhutsata khona abadlali nemacembu nebalandzeli. Belonzinisa uthi lokumende waphumelela ukuthi ukhonile ukuthi ke asebenzisane kahle ke nebalingani bakhe kulo lelicembu lembabane leHenders leligijima kuyo ke MTN Premier League of eSwatini. Ngicabanga ukuthi ngithokoza kakhulu ukuthi ngayibona la award ngicabanga ukuthi uhambelana neperformance yesole isuke lesizini lokhu kube nebambisana ke kumajita ngisolo ngisebenza nawo le team. Ilalkhelelo win lomhlomele wa First Division uthi lokubalekile ukuthi ke nawusadlala uhloniphe bona ke baceceshi bakho uphinze uhloniphe nawe ngisho ungekho ke ebholeni kanjalo futhi uphinze ke utimisele kuteke utabe uyaphumelela. Qiniso liyasho lithi angeke bengengibuyele ngidvana lele ngikwendile qiniso leliphelele lisho njalo bakhonile kungibambisa qiniso futhi lelinye liyasho bengakabheki nekubheka lokuphathi uvele kwasesekindi ingawo ngithi uma ufuna kuphumelela you work hard in order to succeed empilweni qhubeke lokhu ekucala ngithi uhloniphe ku-coach uhloniphe nabalingani bakho usadlala ngalovu nasejimini timisele konke lokwendayo akugcina la bholeni kuphela letinye timu kuyadingeka nje ukuthi utimisele ukuze kukhona ukuthi uphumelele uqhubekele empilweni. Edinzabeni temsakato iMaswati Channel ngingiri Khalus ngisembabane eSgwaca.